Ne slavim ličnu noć veštica, tako da to nije tema ovog videa, već alergija. Zašto uopšte nastaju alergije? Pa alergije nastaju u stvari kao neka prekomerna reakcija našeg organizma na određeni alergen, odnosno na neku stranu supstancu koje naše telo prepoznaje, jel tako, kao da ne bi trebalo tu da se nalazi i prekomerno reaguje na nju. Znači, trebalo bi da odreaguju u određenoj meri, samo što je ovo prenaglašena reakcija koja dovodi do nastanka alergije, jel tako? Tako da, veoma važno je da postoji ta genska predispozicija za razvoj alergija na određene namirnice i na određene stvari, jel tako? To može biti i prašina, i polen, i hrana. Najčešće alergeni iz hrane kikiriki, to je ubedljivo, najčešće sa najvećim tegobama. Također mogu biti naravno na različite dlake, jel tako, na primjer životinjske dlake, na čestice prašine, znači mogu biti raznorazne alergije na pesticide, na određene sastojke iz voća, na primjer, tako da postoje različite vrste alergija. A zapamtite da alergija sama po sebi ne predstavlja neku opasnost, već posljedice te alergijske reakcije nakon izlučenih, jel tako, medijatora zapaljenja koji će dovesti do, posle, mogu dovesti i do otoka, i do vazodilatacije, i klasičnih znakova zapaljenja, znači crvenilo, otok, bol, povišena temperatura lokalno na tom mestu zapaljenja i gubitak funkcije, odnosno funkcije leza na tom tačnom mestu. Tako da te više posljedice samog zapaljenja su opasne, a ne taj alergen koji je izazvao u stvari zapaljenje. Nije on toliko opasan nego posljedice, odnosno kako telo odreaguje na to. Tako da vi ukoliko imate alergiju ili sumnjate na neku alergiju, možete odraditi različite alergenske probe i možete odraditi, na primjer, korektivne dijete, eliminacione dijete tačnije, da izbacite određene namirnice kako biste utvrdili da li tačno imate određenu alergiju na određenu hranjivu materiju, tako. Tako da zapamtite da to nije toliko strašno sam taj alergen, po znacima navoda. Znači ta sama supstanca nije problem, nego je problem preosetljivost našeg organizma na tu supstancu. Tako da bilo bi dobro da se testirate na alergije, jer vam to može značiti, naročito i prilikom primjene određene terapije, da utvrdite da niste alergični na neke lekove. Jer ukoliko ste alergični na neke lekove, to može biti veoma kobno ukoliko ih budete imali naravno u terapiji koja treba da vam spasi život, a može da vam, jel tako, pogorša. Ili može biti veoma nezgodno ako odete u neku stranu zemlju i probate neku namirnicu i tamo se, jel tako, javi alergija. Tako da nije loše testirati se na alergiju da se utvrdi da li imate neku alergiju ili ne. Lajkujte ovaj video ako vam se svideo, zapratite profil za još ovakvog sadržaja, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!